이걸 맨루가 영국으로 걸었으면 프로그램은 로맨 거고 빌두두에 이것도 라오지 Elder Ildens Abraham Sang Mumutso and CMF the Christian Mission Fellowship Rawat dalam bersai keseluruhan diko kabayan diko tapi wewe gila baptized and be ipamuitong Elder Alexander Abraham and pagi yang percaya diko kalangan kamelele me ka school kosong palong child veteran wewe gila baptized and be wewe me troto mai ko kin kam kamelele baptizer ni ajiti resong koros ni nan digo word mai ko kosanan puksaraw me beta baptize puksaraw masani nan matura law kreisa kwali ro jigi sa kwal isa tuaw puksaraw masani kumai kowe wa sa koros ko pataki yung chon way kan koros poran yala nei chon pata baptize irala numaran sam o sapal ma o ngen sar nan bukan mark law dei sa kuno ro jigi sa lima o bola dei sa kuno puksaraw masani kumai kowe wa sa koros ni samba pataki yung aramas koros roma me pan poson la o baptize la pan hola a me soto pan poson pan dakta nani ram ko ko mai ko ke chen ka ver kilang te masani no poson chiang to mon baptize uksara masani me pan poson la o baptize la e soto masani me poson me baptize la o poson la imen chen gorosen mangi no uksara masani poson la o baptize la me kiyam chen me poson chiang to mon baptize mana bab dia kalala bab takai na mo akama biyaw ni atel chikichiko seri main ko yan so bab child seri dia ara masaman seri e pung papa no man wala pen kasaraw yang ko ap kai ten baptize ko posonen papa no wairala wala seri nim saraw pen ala kasaraw yo onko na isapan pa child ko sa kawit lang naturiya sa kwado ay sa tuaw ay masani kumai kowe wasa koros o patagi yung chon way kan koros poran yala na chon patapot tay sirayla numaran sam o sapal ma ongen saro so to ser chik kun poso kowe buksaro masani wasa buksaro masani poso la o baptize la chal koros el mami ay so mag chal ser kin jam an poso nan bukan koryang koran dralaw sa lima iralaw lima orang juga isa bisu uksaraw masani kung may manaw yala sa man Christ men maso surala meg akap ut golian niyan so mag child baptize la child yala sa man Christ ko child baptize la kayo men child mangi mag child mesan uya kilala na child mesan ti kilala na child mesan palwat kilala na child mesan no and nas wagi tama kong kasaneta may kasarawi po yay may bluyawi yung Christ. Ay. Ni aseri po del murin rang walu sa mawin walang ni John Pasarawi po kasarawi ala. Kasarawi. San sa nung kaya na ni alil sa Barsilisa ka katlaw katutiyan ng tilo. Ay kay Benyan kuya yung kalalakat weweki na ni Song siu bayron tiyan. Huwag mesang mauren mas. Huwag isinubulan ng syodra rin mauren mas. Sinubulan syodra mauren mas. Syodra bapa man aso meseryo ikuti. Aso bapa man denono man pukata seryo ragaludulang yung isa. Samantang mauren mas ko. Syodra ang seryo mauren mas. Ang melaw aramas memang menyara mauren mas. Kalangan. May nabangkap niya kayo mo, kalalabak, habang baptize. Yang wewe baptize, magagawa wewe ang sulit. May ko, baptize ko sa nilo kayang krike. Lo kayang kriko yay baptizo. Lo wewe ki, patuti, mila ka, kausakela pon, kaki
kirti kiti laka kausa kela kuisa so jam baptize main ko so lokayan krigo emia wewe katute kiti laka kausa kela pon kiti milaka me wewe main ko so baptize kin ale bilo tawo giyo nantomo tama kare tak chela na baptize me choto bagato ko sei sudah nana yang baptize mau tama kare tak arama sama nana yang baptize kayo imen chel borosen mangi me uya kokali ke usang rem sises nan matu riesa walu isa puau kumal kowe wasa koros o pedagi yang tuon we kan koros perang yala nature kata baptize sirala numaran sa o sa belma o ngen saro uya posonti yo uya ilag yo uya kokali yo sang rem sises nian so magtray posonda aleta i utang tray nana baptize niya Korea, awak kasalapan inaw o Pilipin po. Kayong preacher iralaut sido, irajik kriya isabe. Magchay kan taro ko tawada ka masa niyang child. Awak inaw o coach sang niya child papa mau and lala na ramas. Anso magchay baptize la we are child inaw o coach nan kuwan kami o coach. Awak kasalapan ang inaw. Papa niyo magwasang nan mas lalo. Karyo, well, kasaleta Christ retry. Anso magchild baptize la, ichild kasalayang sampa na Christ min retry. Kabay, awiyang mogitan mas likiyo, san nuwas woklan maslan. Uya tatawagan mas likiyo, ni anso magchild baptize ichild kasaleta tamo woktak na lalachay. Puksaro masani nan romralaw mano irajikikeo let isake magchay ban toro ko wata ka kasalayang chay magchay mesang ti maukila Christ yang sabti o yas kita mauka romralaw mano irajikikeo le isakeo kasalayang chay mesang ti maukila Christ yang is sabti o yasata o mauka Yes, kita mauka. Iragal mo. Magchay banchok sa pulmagel buksarawi. Pain Jesus, pain baptize la. Nintuan ka maulo kasalita. Nan maduralaw sino, irajik isak sino, lele isak isu. Buksaraw kasalayang child maiko. Na mon Jesus at rabiyata sa pulmatataw. Buksaraw masani, may Jesus baptize la. Niyaiso may sombab sinisa. Ala kasarawin seri, nani rairan rampalu, yang some seri, asombar sinisa, saya plata, saya tamakum, peri plata, yang ane baptize. Na wewe marama saman ban baptize la, ni yang some now, yang some koi, yang some kapir plata. Irawono, lebukala normal, buksaro masani na kalau seriau. Isa kayo na isa kriyaw niya chay baptize na kichay lobo kalap nor barang niya chay yang Christ sir no wewe niya iso magchay puti na ng pilo kichay sarap ito isang kichay ler no run mas sampai may ananawiya may ananawiya problema ang pertawang men baptize Ogi ma isipan ogi tame ko baptize pe ya kami. Ego sombal karapan arama saman en mangi te asa ya karapan apan baptize. Ogi Pilipin me wiata mai banale yang more in Christ. Autan ai pa ko tu dia nan tilo. Ya men testimonion aramas koros me banale yang air bauta. Ai mo kong pasale kita mer. Seri sotra anki maurin poson porangkap kilatan mapung sang mesepungo ira baptize na kalangan ko sampai mayane muya o yan ka baptize kayo yan ano kulula uksaro masani nam yuya ralaw triyaw ira jiki kriya sinisa sulen sinisa walu aramas ko ar pida gyung pijer tama sen muya
Esaban kumain kolula o baptize na. Mewewe ke me kolula pitching kemon baptize. Iro poson kamelele. Bukan more dalam isang puno. Iro juga isang limau. Oleh isang puno. Masani kumain kowe wasa koros ni sampa o kataki yung maramay koros romao. Me pan poson la o baptize pan mo la ameson pan poson pan laptop la. Niya iso magtay metawada and baptize. Kaya na poson mas maram kau Jesus Christ kamele metadokot awiya tatokan palimeni. Iro kasilu awiya pilipiliyo o inopong nan bukan kami ukot. Kayong teacher silu riyasa kayo. Pilipil o inopong mon silang ukot. Chay koros ang mangi irobat koros awiya kasi iro ko na kasalaya kami. Inaw yung awiya wikir nan bukan kami ukot. Iro kabayo kasaleta magchelya chomele and wain gold maturiyasa walu iro tigisa tuaw leriyasa kiyang trail mango magtrail chola chomele and wain gold ti kasambal ban baptize ang panangan check pwede check chover ko mewiya tatawagan mas nagiyo tatawagan mas nalayo maging science alta masih. Kasambal ban baptize ang palingan ni try. Kayong kalau wala mau maru, the mauran mas, romra laut monaw, irajik monaw lalwalu. Kecil yang Christ kalau wala o solar di mepan litu anti. Yang so magchay sarte, the yang baptize la, yang so magchay kuat, kasaleta magchay yang air Christ pula ng lobo. Yang Christ serti, romra laut monaw, irajik pai. Kecil yang Christ serti, niya child baptize la. Ay so maramasaman ko di na ng pilo, kasaleta maingo, may yang niya Christ serti. Iragasilu yang Christ yesata, romra laut monaw, irajik payo, lalimaw, uksaramasan ni magkecil yang serti, o yes kita no kapwe. Ay so mag-child baptize la, kecil kot kita ng pilo, kecil sarabati noron mas, ay so mag-child kota, ako child lut, nor kita, takor kita, yes kita, ayaw nor ka. Iragabay, kasalaban bay. So na isang payo, rajik isang limaw, makapagong niya, kabang kabayagat ay kusunod ka. Ay so mag-child rong masa ng kot, rong baptize kaskulot, kecil asal macam baptize lah, uya kasalaban na child pay yang kot, o uya kasalaban na child binding bagong ko, usara masa ni magabagong niya, kabang kabayata ay kusunod. Wewe i kasalaban paling na child. Uya kasampal kamaban kasalaban paling na child. Area kung kasalaban ni kapan ang korin karya ulat maurit relation sumer. Ama aman miren Christ. Mayala yung Christ utan ay mo rin mas pa mo mana hari yang sumiyala yung Christ yang pilata yang baptize la pwede mo yung kate depan poson may yang kiran Christ hari kung kasalita may aramas mo yang sumiyala ko tututian ng tilo mo rin mo sardiare ng tilo ke por kita sa ng tilo mo kap yung mo rin Christ hari ama iban portasan ng tilo ay ang pipurna huyata ay maurin mas tama kong bansa kong irobot pues saan men mas so kumuman tutuwe I gosong balbat kolulan jiyong damas cailanano kolubila mas tiibkan koros iskitail rantiyo mona tail nanggola we baptize kay men motong ka kay na kasalaban mag-try baptize yung uban yan lang. Try baptize yung ko. Ari mag-try ko lula ni Melen, anso mag-try ko tila ng pilo porta sang ng pilo aso che inang ang tamatatawan purong purala uyuya kami ng mas. Amaso to ko lula Melen. Baptize kang niya tatok mani ulit.
Ari usir sa kalaman. Usir sa kalaman. Okay. Atay katete main ko. Anso magchay baptize la. E katete yung mumutso. Magchay bin chola melen mumutso. Chay sudo baptize yung mumutso. Chay baptize yung kot. E kasali yung mumutso. Magchay chola melen mumutso. Iragari yung samba. Katete yung samba. Magkong tengoy. Magchay naramas. Magbaptize la. Kichay pulikitier nauran samba. Pulikitier normal. Pasilu, orang atay mung chichiyo. Magchay sobay sa nga atay mung chichiyo, kichay sobay dongko. Anson baptize, chay utan pranto tongki, maturi sa walu, sa tuaw. May utan aramay sa man, ban baptize lang marangkot sa, marangkot na, o marangkot na isa. Wewe ijitran baptize na niyeten wewe mumotso. So to baptize na niyeten mumotso. Imagara da kot mo ipiyang try decisions masa niti. Baptize na maran sam kot sam sa balima ye Jesus Christ o ngayon sa. Ugi wasame ay katete na beo na siya o ay katete ban o ugi baptize na o mumotso. Wewe itola to momotso. Winya momotso mene. Okay. Ay katete kasale na chay sudo baptize yung momotso. Chay baptize lang maran kaunti otsa or na akot ni sarawi. Abot katete yung momotso mo kontrowe. Nakamuya trowe mele le momotso. Wasa kong kau dagi. Apa nabuk sarang masa ni udang krebang batiti nan red pasien. Besok percaya lah ambil pura laut sudah yang lihat tu. Udang nak sembalang ramai sangat yang dia memotso itu. Kau wasa tu saya sign on samba, kilelong samba. Song silu mewia kilelong samba. Mewia kilelong samba. Kayu ngin sarawi. Nandung yung try. Ngayon so mag-try ko sa mo yung Jesus Christ lalacay. Try so na aleta kalapan Jesus o. Kaluwaran Jesus o. Ang ngene yung mag-try ko sa mo yung lalacay. Karyaw inchan Jesus. Niya try puesto inchan magkarating yung lobo. Magkamaw ko try la. May white wine ko try sa nanti. Kamakalig try ta. O kasilu. Pil mag-try baptize la. Nagkasali yung samba. Mag-try pito isang air. Magalikat sanger, memor and sangka. Karasana sang nan puksaro. Magchay man chok nan madura laut silu, ira jiga isak silu lalay isak silu. Kasi kan si sa baptize la. Iko naman, iya sa man kodo. Ako iya katawag baptize. Magkasala yung magchay utan na nanay and yang baptize. Koryaw, oleh Ethiopia nan wiuyer laut walu, iro jinsik sini sa walu. Uksaro masa niya macam main ko me oleh Ethiopia me ada perasan kauta. Esarau. Awal walu ko cang koko tila nanyalo, tuan takalo. O uksaro masa niya me chuang ti Philip nanyalo. Uksaro masa niya ngai sarau ya masa niya Philip en kailan mo anolo. Anso me Philip kailan renolo. Apiar tame, olo sino kue kita me wat ko. Arnian so ngai se Philip kara dare olo. Philip kau yung tame olo wat ko wala nanya. Ay so may ralel don pilo. Uksaro masani olo ida kran Philip. Tama karon payo, rangot kuyen baptize. Iyo naman naging saraw. Purpura din saraw yo, absolute. Apa iso may tiyara ka? Peni, kano kami lele yung peni, may anane,
in baptize. Kasi do Paul na nungwera law tuaw ira jige isa walu makatay bancha uksaro ka sali ucay me pay Paul pay ni piliang baptize la mon acha biya ta sabot na to kabayo aramas sige na nungwera law driya ura jige pa isa ke uksaro masani ay so me sises katkala sam samba uksaro masani yang kitray me Israel ko me poson ko rapo kon pana kau tak o Israel na mas tiga na pacha o ni bulan pada ko nas rano teacher apa sini dan pada ko nak Israel apa tak tama sen muya teacher ka sa sero na sa niyang try teacher ka siya mai ko ula poson da o baptize Israel na mas sini kalma o kan sagla pasaypan Cornelius nang yuwera laut Asap ireject creation pa ko Uksara ka sa liyang child sa ikan Cornelius. Teacher niya kapag Cornelius niya kapag. O ngayon kotrap ko ito kay Raban. O Cornelius ang katarala Israel. Aramas kayo rin teacher ko yung mga teacher. Aso may teacher lang ito rin noon man. Uksara ka sa liyang child. Teacher niya pada ako na. Amo rin pada ako. Cornelius are baptized. Isa po mga kapatabat. Ay na nagkasambal ko pagi yang drive round pergi metode bin metode makom kasarawela ni yang sisiri polelo akom baptize la kom surga uya belo baptize muri tamo kom kasaletan epil ikamele mapapil sawosa metode bagin metode baptize sisiri buat mengirai madeban masa ni nan buksarawi mo indama kau na kacang kasalian tayo magayupo pagniya seri pweden sama ina wala kacang kasarawi pweden kasarawi yang ko niya uya aramasala anian len sombar silija aveni katlaw katututian ng Bilaben Jordan nakasalian tayo bin ito sa manahalit mo tayo alumuri o kapayong tay o kutalpin uya totoo ng kaptay uya totoo ng kasalagot tay kayo uya kau na magating kagaling yung tay o niya katututian ng pilo armas marungo ni ng pilo ter pula pamak posao pagkataglaw sa rabatar armas marungo taglaw kung iran sa was na ikamene kasambal gi maturi sa kwalo isip tuaw pwede wasaanis bay rongo inenen ikamene me yaponen mele chailen yang weweki be ilang wat ko yang waran ko yang sa narapang wawi rongamao akaras me pan poson te kamene aran baptize na o kamene tiang Tomas amure na may pan baptize na aranane ren loki Ranane ren loki way o arabastika puran kakyan bin baptize ay kami nileme ilang chay niya chay pukomet chay sunanana baptize natin rin chay niya mumot chay nanana baptize na chay bin loki yang mechika kalanganan kupromi Elder Fred kalangan ko damo ko pilpagita ranwat o ibang lugar ko kupron koros ang pilnan pilew ko ibang pilupit momotso murinmet o kalangan kupron koros mayang program ranwat tama-tama Christ ban puroto